Ibe tingchua ilungta pen mene namain cheuke ze krekuchum mamai gumara sam news kade rinsa zeme kuna puangai dele North Korea kade na krabiting ya penugu spaite zabam pui veteran diplomat business Jo Sing Huidu bi pui miro garalang betez haram kede bete deuge psuide be pui North Korea go foreign minister hange bega dele ze danain cheuke ze cricket kamai ge state media na sale Jo Sing Hui ze krabiting ya North Korea go vice foreign minister तो इस पंगुले का ने नॉर्थ कोरिया के दे गुरजे दे पे सुप्रीम लीडर्स किम जोंग उन ने पनिगु पार्टी को बॉडी मेरा में दु कुआं कंदु इसे सम का की भी के जो सिंह हुई दु फॉरेन मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया के लिए हराम के दे बेते देगे पसुई दे पे पुइचांग रहंग कलांग के दे ले इसे स्टेट मीडिया नॉर्थ Korean Central News Agency ne marasam poga mene saja Jo Sing Hui ze kaham ki ko chimi ka sangbe North Korea ka de ge minahang ket lei zai krabiting ge North Korea ka de go body pe na ka sa karang medu United States ka de ngote che US ka de go ze te pe President Donald Trump nai nuclear rem rote de ge ngo de dam sam ga pui de lei ze salei singer Justin Bieber leuti chi be pe ne ka de re matai ge rang bo ga ze puzu kembia chai za kai di be facial paralysis panraza apoteni kakke patorno to na Washington ge letule rabeza kaktoni delay ze sale aize Canadian pop singer Justin Bieber tingkum kaizete set lete chipe ne pogu Instagram video ke saz hanai kakke palilong bahali tak ne patene pi peperariche ramsi han syndrome bikun mimui na mizuge te ka sangbe machi pumgum bepe doctor na patene pi petleze BBC ge marasam pogai delay Canadian pop singer Justin Bieber na pogu Instagram video के साज चोगो में पहले तुले रबे कक तो दी बेजिग ने पुनिलुंग मक्च ब महंगे रंगाइज पहले तुले ने संगने कने पुमने पाकनिंग बेगे जोगा मगलेज पुजु केम्बिया साइज काइदी बे बम में रंगलिया काइदे ले जाय सिंगर जस्टिन बीबर ने साज मति मक्च पुजु पुलुई पुलुंगे ते राइज प ले तुले रा गुले कने पिहिते गुले जाय पुजु केम्बिया साइज काइदी बे बम दाइतिंग ने इराइ गुमे बेचे मगले कने प नुमले जाय पचुन दमपु तिंगवंग दु नुमले जाय प को नुमबे जिग ने Piket hange takso ga guri leize social media ge haim nata ge pechi ga de lei driver association tamanglong ne danain cheke zikru rimai ge saz tamanglong ge green free katle medui sivalaya construction company do rangai ze tamanglong nai khongsang ka ke green free double len katle medui du kasya ben tam guys apo green free katle medui sivalaya construction company ze ani public me kaning bege mata tu zun ze to ga maglei ze tamanglong driver association president nai secretary ne media tega marasam pogai dele zaina sivalaya construction company tamanglong nai khongsang fui katle me bon katalam be nai ningting ge mak peze gane green fui se ka sangze green ma fit pung zaba me gri ka kre me dui fui ki getting mui ze gain su lei zai tamanglong district headquarters sang keteu ka sak zai hegi re ne tamanglong district headquarters pung hang be tingna mi pui ma dai ria tamanglong nai khongsang fui gane te lei ze driver association tamanglong na sale zai tamanglong nai infal zai kada babam debated me gri chomene green fish ya ka sangze gri mi ka de zai gri chuin sui leize tamanglong driver association ne sale aipo zegane sorkri gurze te menai sivalaya construction company ne wangra ben cheuke ji krishna alunge tamanglong nai khongsang fui gri te bete te junze te bete ra te lega maktina driver association tamanglong ne cheuke ji krite setke tamanglong district headquarters lui matalai na khamnam khamze bante chu leize sale Assam Secondary Education Department Assam kadege lisiki te dege ninking geuze rezede me bongne sorkri gu lisiki haket seknage lesina mehna kumting kumchang na jangkai kana kumge lisiki pe set kregu high school living certificate HSLC examination gu result se ka sang bezegene palamchi lega loze so course notice pe gai dele Assam Secondary Education Department ne marasam pogaize sorkri ne te be lising kai zeminge Assam hanai kum HSLC examination Gurizil 0% legzai sorkri gu lisiki reactionasi mehnakum lisiki peset kregu high school living certificate HSLC exam result passed pepe 10% legzai Assam sorkri ne te belisiki sna naikum lisiki peset kreu high school living certificate HSLC exam result pet me 7% rine legze salei zaina aime Assam sorkri gu lisiki haket chaknagu plane lisiki peset kregu pass percentage 10% kangela leize mama
Mamanta Hozoi Director of Secondary Education na salay aipo zena sorkri gu lisiki haket chaknaga panuina dagum to beze lisiki peset kre gu result samay balam chimigara sokos notice sorkri gu lisiki haket chaknagu principal na headmaster taiga lesi pega ne lezai apo lisiki haket chaknagu principal na headmaster ne lesiki pe set kre high school living certificate exam gu result se balamge rogai luze tingna mi puis na lungge pewang rai ra le kachoi tina panuigu pata pingyo ne tenso kham ga nu leze mamanta hozai na sale zinain cheuke zikre ku nan tak mage Indian National Congress INC party gu president Sonia Gandhi COVID-19 rarit jene pahangbam imakche New Delhi Gangaram Hospital reuki ge pungwangai la muileze media ramena marasam pogai dele Indian National Congress INC party gu General Secretary Ranjip Singh Surjewala ne social media tweets ke rogaize Sonia Gandhi du Gangaram Hospital reuki ge doctors ramene pumapi mi zela muileze Sonia Gandhi chuna pahangbam I bizela leze social media ke rogai dele anui haim nana chigai ra ilei Indian National Congress party gu body pay Sonia Gandhi tati betani kang cheuke zikna bama ge COVID-19 rarit nen raze positive test pet leze sale ai gina na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai indu to dele